So then on la so a situation na tila so PGR VGR election hanon ni ko yani hai po. Kasi la so aputhat nang tumahin benefici po. PGR VGR along lea puthat la pen illegal encroachers atum aphan eviction nangi puge arjerding piklone to mage. Ha 2012 aningkan pen. Non law kagos ti relate sob long engine to file along the other. Hala so it pen lo. La si a hog lo lage PGR VGR along le pen ke eviction nangi puke Assam government a order ta 2017 aningkan ta do laga order la helo la pen Ladakh Assam Land Revenue Regulation along ke to Rule 18 la bangke order ki pi notice anda pinang ni puan forthwith pusi pu dai dagya lage la swala mangen tu ning do pemela lage shall be removed forthwith by the deputy commissioner pusi pu hala so plain district an ke deputy commissioner lo da ke council ke equivalent to deputy commissioner lasi latum meeting dona la ko alam da ave nong ke non je inquiry ako meeting dona la ko hedi alam ave nong ke muthe ilita ka se kroidon lo baru pulo je tonte meeting do dana pola seta meeting ke do pensi jaha dum na kroidon de la te eviction nang ni palam kali da puet lo Assam government se order piet lo Assam government chota kali Assam Land Revenue Regulation along se top do lo lage Assam Land Revenue Regulation 1886 along se do lo Rule 8 along Rule 18 along se do lo lage 18 do olang la da sub clause ke do hai Rule 18 puse ne li pulo Rule 18 lo forthwith na notice tapi nang ne baru ke hala bostu pe ne hin oja pada si notice ke pita me hai setan de chiklo yon I rui to akang tim puta akam avelu la bang ni tum ka chini la hello an par ke ni nang an tu bom le lo te ding ole boget ni li Ni tum sources pen karjulong nang tum jong si non 20 ani jong si positive response avi pulote nang tum karbiang bang ban phaji pusi arjulong ko an hokula ni li tum bon tong ke pha pone ba kopia step lo ne la bang ni li tum ng setan no ma ke ni tum lage pang dak de lang lage false false pugali chingwai et lo ni tum pine ke claim ji po bang ke tetapi si claim po ma bang ni tum ani tum de lang no karbiang bang ban ke phaji po bang ke so bang so la bang kali ban chot po bang kali lage ban lo ne ko pilo ne ban pe na par serious mu chot tong do ji ne po de channel Ate la no na 19 early young sitting white and PGR along the bank eviction claim popo se right therapy low plote eviction ate comment to see eviction engine hala tum ke date hala tum si pinang po council si hala tum account lo la bang date ki pia bang ke ano to be aning hanget pepra over si lo election apram si lo la ke election ta claim no po bang ka lide law tenge election hutta development account anke aprang pen ke en bom account anke claim bom tami angela eviction account encroachers eviction kala ka aprang ma problem laga di laga claim bom tami election le do seta problem bang ke election hot bang ke hala munit bang si kam ke claim ye tom bang si kom regi mini la si election ke claim ji sum krung ye me tema laga seta claim nang ni po bang kali claim tami claim nang ji acha sir tang te la so PGR along le along eviction order do ko office tame la na ni tame kar byang ton mas council pen la bang so PGR along le along eviction se dal puthang nang hin ben pilo pun sarthi phangcho long le la pen ako do lang pu si tu penang anon al amen nang le lo ani si rong hang asang ko lo ne pi ma yong tirang ma yong rong hang me yong la lang par pan ko lo di tu mi hata ne li pu dang lo ni tum la hala bang so che dan dun lo ari thu ak dat ke hala alang li tum chiri thom kep do amat bihari tum si kheti pape claim bom amar alang li
ke aku kecelang dam metang along lia po jo kecelang dam bihari tum le claim seta alang li ka achitim lo ne pini long dun masih cedam amat bang bihari tum bang tu ak de amat case pilo la ronghang sambu pilo amat bang bihari tum parlin pak ka parlin kesi piturong asok pi pan ka chone pu turong ye pui amat non thang da vino dak la non nge vino dak mane vi me hai setelah ke poisa ka ve pen jo case ka cedam sum krum lo hala ki duk pen jo ki un eji pa alam ta kali unda ji mene setelah poisa ka ve pen jo na sini litungge la judicial court abinang ne pu ilo mati itu metanga court do la teng hala teng claim nang hi pu ni ka pram ke pu bom la ke judicial court wan tu dera manon ni ke tu poisa ke on to ma se hai bom lo akam bang ke poisa ve to mang ke itu ke cedan unda un ede bail ke anji suri cap batai si suri ke po batai si mat lo un po itu ma pram ben district court council court le council judicial court le do asante poisa ta khoro sa kam me de chigente la si 6 schedule pe itu man nang pilo paragraph 4 and 5 anong itu man jakong tanang pilo itu cheklem ke det kente non ke a court ke do bang horabong biroi ga da jini lo ke di yok da sangman ram panghuchi son si itu nge bi thurong ai ke sung ke tum tribal atu poisa nang i court ke chedan pulote advocate che nep nang i police pada bang upine pinang elang mene la son akam nge ni tum son nge pinang ne jema sa ka chini ne to bang ya police dum na choang bare la pulo aje plan la sa protest long nang is tabi dun lo ke ni nong batumi dik dun lo na ben ka so protest long all party conference atum ta do lo na ben ka pre ka tum ta do lo na ben kar bi ko joini sa nak ben an tum ching lo na se hala da ka bang ke isi ni APHLC long live for the dome na pen kumane ke ason political parties long live for ason kita ang lupi lasin non na port aso situation bertang politicize bang akinang solve ma usinya nabi khana laso alam bang ke nelia matha non neli ningje ka phere po bangali ningje da ji seta ya tunge kachini ji phan der chot jilang bot kachini ya phan itum political akam nang ne popular hai chipu di lage Caribbean lo political se mata nang ne pupu hai diong ji pu hai di political kam dak ma nang ne kule seta atumi ga ching room hu anta political sai se lo political science along it okay di college ka porhe tang tu higher secondary ka porhe tum ke political science porhe long lo ga di hala da ke tok ke politics pu ge pilo kopine sungkrum lo non PGR along le lason bang nang che right tip lo jat lo angel la kape jok ye phan ke claim la ke politics le alamang politics pu election ke che dan chot le politics kali halagi electoral politics se ta hala electoral politics pensi non etum PGR along le ta bihari to che right to atlo 2017 aninkan BJP atum Pawan Kumar Rai pan tiket pide lo pe jadan lo long ye pa netum APHLC halo serge APHLC kali 6 schedule implementation committee la pen SSIC pulo nili tum jadan lo ye la pan perem nang hi pusi nili me thang ma ritakram sapi long son ing jai mane ni tun thon sing rong ha ni tu hadak abattai pattai ka ken vas dam amar ajha dine pichoi la nang to canvas dam puturong ni to canvas dam ke karbia phan dak pe hai vek nang jia port karbia candidate tum anjing waira inu thur chot no la pen Pawan Kumar Rai phan perem vek nang ya the mahala ke kachen election nga contest dun jia jak kong ta ve aror 60 dollar teng pen ke pusin ni tu nge claim dam amar ha phike tum pa pe hai turong no karbia tum an pidun lo Pawan Kumar Rai phan pe hai ya pa politics lo bola ge di politics lo di la hal so politics fancy alang li ke rat aja kong long lok lo rat amended democracy teng pen pulote rat amended aja kong long lok lo Pawan Kumar Rai long lok pen aja alang li president along prime minister along ke dam ji aja kong da kok lo president prime minister tum ta alang li pan Arjuna kok lo achema alang li inuvate le wang ali
Karbi la pen bong Bihari tum ching room pe se alang lipan ke toy lo. Kali mangala. Election na pe hai lo ke toy lo ke. La so lam itu ke chini ni. La so chini vet tik tu hai di ili tum Karbi tu ne rembo po. La si politics pen kali politik do clip nang politics nang ne hodei pa di laga kali lo abinong ke. Bang politics sen de claim lo. Democracy pen politics pen de claim lo. Sir, non la 20 year ni nang tum man nang hang lo. So long nang tum copy si place ko eviction kan nang i place ko de ma. So apart from that, last copy bang si place. Nili tum ke adjourning pick lo ke di ni tum claim 6th schedule implementation committee pen pulo je fundamental rule. Fundamental lo la paragraph 2 sub paragraph 7 pen election ka pe do la pen voter list ka selam Allah selam bek nang ji pulo. High Court ta nitum high dead lo. High Court order ta dak thonam dead lo. Hala su si thonam dead lo 2018 na ni kan si 2018 long ke pass lo ke. La so po si High Court Assam government tum order ke pilo. Eviction nang ji pu. La pen tribal atum man si la eviction dead lo te jat le claim sita hada nang tum school levy sita hada dispensary levy sita public utility ason an levy sita scheduled tribe tum fancy claim pichot nahi pu dak tok do dak scheduled caste scheduled tribe pu de di seta itum 6 schedule ar lo ke scheduled caste ke kali lo scheduled tribe to Nabang Thana Sime Bodi, Jackpal Singh versus State of Punjab and others. Kalang PGR long le na tum pen pami eviction nang i pulo pen no song mo no. Ta ko people si eviction nang pu. Eviction nang i pu lagi itu malong li lo ke. Itu malong li lo ni lang ke thanan ta pu bom lo. PGR mane professional grazing reserve bari. Laven VGR ke village grazing reserve. Kopi apa saja ke reserve lo. Chainong chelong wo phagbi kapang reng ya phan. Non ke chainong chelong ga we thu dia si Bihari si joyfun ada. Lahelo ne tu ki pu. Ne tu ma chainong chelong si agak donangi. Bihari ya chainong chelong kali. Sorry, silang aja gitu lah. Lani pakai kau itu sih kecil baik positif tapi tante kepengen pengen hang song terus tunda cesong itu pulau nanti tu cesong rapet pun suku tak tunda. Lah tu dia cesong rapet nang kok. Cesong rapet boleh. Komat jas labang so cesong long itu malang sih bang ni cuma nanti parti lang sih punang itu. Kali laga tu mita wang nang ibu ni tu pudun de ke di ni tu sikit dun ke. Tu mita. Kali mangalang di. Aku ni tu dun de le aku penda APHL sih amunin bui huk ada.